Yes, reka nongere mbasuhuze cyane rero mbifurize igicamusi cyiza, mbifurize gukomeza kugubwa neza aho mutwumva muherereye, abadukurikira muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye kandi muri ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Amerika ndetse no ku yindi migabane igiye itandukanye. Reka nkubwire nti umugoroba mwiza kuri dukurikira mu masaha y'umugoroba, ku rundi ruhande ariko igitondo cyiza kuri dukurikiye ari mu masaha ya mu gitondo. Hano rero iwacu turi mu masaha ya nyuma ya saa sita, turi ku munsi wo kuwa gatatu, turi tariki 9 z'ukwezi kwa kane, turi mu mwaka wa 2025. Tugarutse muri studio rero ikitaraganya kugira ngo nubundi tubagezo update, birumvikana ni update tuba tugenda twibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntambara ikomeje kugenda ihanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutirengagije n'abambari bacyo. Muri amakuru yacu nyemera nkubwire ko turi buze kugaruka hano muri Nyiragongo. Muri iki gitondo nabwo ibintu ntago byari bimeze neza. Turaza gucera muri za Warikare, dusimbukire muri Sud Kivu ndetse twerekeze n'ahandi hirya no hino. Turaza kwerekeza rero muri ya makuru abadasanzwe y'umutekano, politike ndetse na diplomasi, aho turi buze gushyira ku murongo Vincent tukamanukana mu kiganiro tugenda tureba amakuru yo mu karere. Tudatinze rero munyemere duhere muri Nyiragongo. Amakuru yacu sasa twanzikire hano muri Nyiragongo. Nukuvuga ngo muri Nyiragongo ku munsi w'ejo nare bibabwiye cyangwa se mu biganiro bibiri biheruka twashyizeho, twagarukaga ku mirwano yabereye hano muri Nyiragongo. Iyi mirwano ikaba yaratangijwe n'abarwanyi ba FDLR bagiye basigara inyuma hano mu mujyi wa Goma, biza kurangira rero bose bikusanyirije hano muri iki kirunga cya Nyiragongo. Amwe mu makuru mbafitiye mashya nuko muri iki gitondo nabwo bari bashatse kuza kurwana, ariko ibyo bitero M23 ibisubiza inyuma. Ibi bitero M23 yabisubije inyuma, ariyo mpamvu ubu tuvugana, ubu twakabe tuvuga ko cyangwa se twakabe turi kuva ko hari urugamba rurimo hara n'ubundi mu nkengero za Goma, hano muri za Nyiragongo za Mutaho, ariko ubu rwose amahoro ararimbye, ibintu bimeze neza. Ikindi mugomba kumenya mu makuru nahoze nkurikira, ndavuga nti kubera iki izi FDLR hano hantu urugamba rukuba urugamba bari kwibanda cyane cyangwa se bari kugaragara bari kwataka cyane. Ese kubera iki abaturage donc batari kuhava kandi hari kubera intambara? Amakuru maze kumenya no kubana abaturage batuye hano muri za Rusayo, abenshi ngo bakorana n'iyi mitwe ya FDLR ku buryo donc ngo iri gupfupfunuka ara mu kirunga ntibatanga amakuru. M23 ikibuka bamaze kubageramo. Ibyo ro bikaba ibibazo bitewe n'iki, biri kuba ibibazo kubera ko urumva bari kuba baje abandi batiteguye ko baje, ugasanga baje babatunguye hanyuma akabaho gukozanyaho nyine mu buryo butunguranye. Gusa amakuru namaze kumenya nyuma yo kumenya nyine uburyo kibari gukoramo cyangwa se uburyo bari kwatakamo, M23 yamaze kwemeza ko igiye gufata abasirikare ikabashyira ku mwegege wa kiriya kirunga, igasa n'ikizengurutsa ikora umukandara kugira ngo nibura nibanaza bazajye barwanira aho ngaho mu shyamba ndetse no mu nkengero z'ishyamba, hate kuba habaho kuba barwanira hafi n'abaturage cyangwa se mu giturage. Niho hari kuva ibi byose byo kuba barwana hagikagira n'abaturage bakomerekeramo. Niyo myanzuro M23 yamaze gufata. Ikindi kidasanzwe ni ikintu rwose nabonye wagira ngo kisa naho cyanashimishe cyane abaturage ndetse n'abakunzi ba M23, nukuntu ubundi M23 iri hara muri birunga bya Nyiragongo wasangaga bari kuyataka, hanyuma none ingabo za guverinoma zigatereka ibifaru cyangwa se za Charles de Comba, bagatereka nkara ku Munigi cyangwa gatereka za Kirimanyoka, bagatereka za Kibati kwa Mama Oliva, bakirirwa basharinga nyina makompora kuri M23. Ariko none ntabwo ariko bimeze, byahinduye isura. Ubu none M23 niyo gufata Charles de Comba ikazijyana nayo igasharinga muri kiriya kirunga ahantu hari FDLR. Niyo mpamvu muri iki gitondo ibi bitera abasirikare ba FDLR bari bagarutse gutera cyangwa se kugaba igitero, ntabwo M23 yigeze iborohera kuko yabahasi ikintu cyitwa umuriro. Donc nayo yahise ngo itereka ibifaru bya Charles de Combo. Murabizi ko yasigaranye byinshi hano ku kibuga cy'indege hano mu mujyi wa Goma, habonetsemo imbunda nyinshi z'ibifaru byinshi by'imodoka
byikorera imbunda nyine birumvikana bagiye basiga ibyo rero nayo iri kubigenga ahantu yarangiza none ikabarasa ikabasheringa kugira ngo umenye ko izi ngabo rwose nta na gahunda zo gutsinda bafite gahunda yo gutsinda bafite aha ndavuga izi FDL nyine ziri muri Nyiragongo nuko naje kumenya ko nta ni kompara bafite ryo gutera bari gukoresha utubunda dutubwo ikintu batubashe gucikana ni amasasu mato M23 rero kiri kubahimisha ikanabakoramo ikabakoramo akazi nuko yo iri gukoresha amakompora iri kubarashisha amakompora mu gihe babandi barayagiraga bakagira nayo gupfa busa bahoraga bari gukora za rekizisiyo ndakurahiye ngo nta kompora niringiri na rimwe bari kwifashisha ariko kutayifashisha suko bayafite wenda ngo bari kuyarondera ahubwo nuko nta makompora bafite so ubwo rero urumva ko ibintu bikomeje kugenda biba ibindi nubundi hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rundi ruhande ariko hano arimo gutegurwa operation nubwo bagiye gufunga hara ku Kirunga birasobanura iki biravuga ko bagomba kuzanagira gute kuzarwana ahantu ivumbi rigatumuka ayo ni amakuru rwose arimo kugenda atugeraho tuve hano rero igoma tutarava hano mu nkengero za Goma reka manze mbabwire ko ku munsi w'ejo n'ubundi ngo M23 baturutse hano za Ruso bamaze gukubita izi FDL bamanuka ahantu bita za Rakevere mu kugera Rakevere rero ngo ikintu bahasanze nuko ngo izi ngabo izi FDL ngo zahataye ibikoresho rero bikaba byanagaragaye kuri rezo sosiyo vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Wilimanzi abigaragaza avuga ko ngo ibikoresho byafatiwe hano kuri Rakivere na ahantu ubundi bari bamaze iminsi bicira abaturage izi FDL kuko zagiraga gutya zigafata abaturage zamara gufata abaturage hano mu mujyi wa Goma zitwikire ijoro zarangiza zikagenda zikabicira hano kuri Rakivere aho rero urumva kuba M23 yahageze nuko yagiraga ite nuko nubundi yaririmo kugenda inasubiza inyuma cyangwa se ikuraho ibyo bitero ndetse iri kugenda ikuraho n'utwo dutero shuma tugenda tuza mu maturage mu masaha y'ijoro niko gahunda imeze urumva ko ibintu biri kugenda biba byiza cyane reka dushimire cyane uburyo ki ibintu bari kugenda babiha umurongo hari operation rero ni mugoroba na mu kiganiro giherukana babwiye ndibuze kubagezaho y'abagabo bita ngo ni Inyasi ndetse n'utwa Jamari bahuriye ku cyama bita ngo ni Nyatura gusa ariko ku ruhande rumwe iki cyama nyiracyo ona nyiri cyama nyirumutwe ni umuntu bita Jamari ariko akaba arikururiye ikishi yinjizamo aba FDL aho yazanyemo uwitwa Inyasi ngira ngo mwaramubonye yagaragaye cyane mu rugamba rwabiraga hano muri za Masisi uyu Inyasi amakuru rero mfite ngo nuko nababwiye ko ngo bari gushwana aba bagabo barashwanye ariko bakoranye byinshi bigiye bitandukanye ndetse binavuga ngo byasaga naho biri kunguka kuko ngo bameze nk'abakoze koperative baravuga bati reka mu by'ukuri tugire gutya twubake ariko tugende turi gufashanya kwikubitira bati reka duhere kuri Inyasi bubakira Inyasi inzu hano mu mujyi wa Goma iyi nzu rwose ya Inyasi bayubatse mu mujyi wa Goma niho iyi nzu ya Inyasi bayubatse bayubaka ahantu bita ngo ni ku Kamucanga ngaho ngo ni hafi ya Kanyarucinya niho iyi nzu ya Inyasi bayubatse ariko kugira ngo azishure uyu mugabo bakore yishure cyangwa se amafaranga na Jamari rwose ngo bagire gutya bafatanya ngo bubake na Jamari bamwubakire ngo byaramunaniye ahubwo ngo arimo aragenda azana ibibazo byo kugira ngo bigaragare ko nyine Jamari cyangwa se bizatume wadatanga uwo musada bubaka n'inzu ya Jamari ni muri rwo rwego murabizi ko hari umusirikare umusore wari kontabure cyangwa se sekreteri wa Jamari uyu yitwaga ngo ni Safari wari ukunze kwitwa izina rye nyine ngo yitwaga ngo ni donc amazine bakunda kumutazira si ngombwa ndabona ntayanditse ariko yitwa Safari uyu Safari mu minsi yashize narabwe ntiyaracitse bitewe n'udukosa tundi yari yakoze baramukubita arangije acika iki cyama cya Nyatura kiri cya Jamari ndetse na Inyasi aragitoroka arangije ahita yijoiningira M23 ku rundi ruhande ariko avayo torokanye ibyuma ndetse n'amashini byose bifashishaga none ubu uyu muhungu cyangwa se uyu Safari amakuru mfite nuko Kirumbu ubu niwe uyiyoboye M23 yahise imuha rwose ubu komanda cyangwa se gukuyobora
aho hano za Kirumbo niwe uhayoboye n'abasirikare nyine ubwo M23 yamaze kugira ute yamaze kumupangira bagomba gufatikanya kugenda bagarura umutekano hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ngo Inyasi akajinya kakaba kari kumurya kavuga ati kubera ko we ni umu FDLR kuba yajoininga M23 biragoye, akaba ari gushinja Rero Safari ngo kuba ari we wabwiye uyu musore rwose ngo kuba yatoroka ngo akava hara muri Nyatura ngo akajya muri M23 kugira ngo amutangira amakuru nyine, noneho igihe cyari cyo cyose uyu Inyasi imini Jean-Marie nawe aziripotinge Inyasi asigara ari kubwerabwera ku gasozi wenyine. So rero Inyasi akavuga ati muri kugambana ibyo n'ubugambanyi, ariyo mpamvu nyine, ariko abenshi bakaba bati donc abasesengura bati nukugira ngo n'ubura nyine ngatagira ibintu bakorana birimo nyine ibyo ngibyo byo kuba bakubaka inzu nkuko n'ubundi bari basanzwe babikora. Nuko nguko ibintu bimeze. Nuko nguko ibintu bimeze, ibyabo bagabo nibyo bari gupfa ku buryo ngo anytime ushobora kumva basubiranyemo, kuko ntabwo wakwiyumvisha uburyo ki Inyasi bamara kumwubakira akanga kubakira, akanga ko n'uyu mugabo Jean-Marie nawe bamwubakira kandi barafatanyije nawe yarashyizeho n'imbaraga ze. So rero ubwo nkaba nakubwira ko Jean-Marie biramubabaje, ariko Inyasi nawe akazana urundi rwitwazo rwe. Nguko rero uko ibintu bimeze muri iki cyama. Tuvuye hano rero munyemerere n'ubundi dusimbukire hehe, dusimbukire hano hantu bita ngo ni muri Warikare. Aha muri Warikare turi hano muri za Warikare hari agace kitwa Hembe M23 yamaze kwigarurira. Aka gace ni agace kari strategique ndetse kari kanafite ibintu byinshi gasobanuye kuri izi nyeshyamba za FDLR ndetse na Wazalendo, kuko barakubwira ko aka gace kari hagati ya Masisi ndetse na Warikare, kakaba karimo centre de formation cyangwa se ishuri, donc niho FDLR bakoresherezaga imyitozo, niho bari basigaranye nyuma ko bari bafite ibigo byinshi muri Rucuro. M23 igenda bisanya no muri za Masisi, bari babisigaranye ahantu bita ngo ni za Hembe. Iyi Hembe bakubwira ko ihanye imbibi n'ahantu bita za Miyanja, naho ngo hakaba hari iyi Miyanja ikaba imeze nk'ahangaha za Hembe, kuko ngo naho FDLR zirahakorera ndetse ngo zihafite n'ishuri nyine rya gisirikare. Urumva aho hantu hose ntara FDLR niyo hakontorolaga, ariko ubu tuvugana mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo, amakuru atugeraho nuko M23 aha gace kitwa Hembe kari hagati ya Masisi ndetse na Warikare already yamaze kugira ute, yamaze kuba igakuramo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko nyine za mbaraga zavaga hano muri Masisi, zavaga hano za Hembe zikajya kwataka hano muri Masisi, zikajya kwataka muri Warikare, zamaze gusubizwa inyuma. Ifarashi no yari ihetse nyine mu nyanja, yamaze kubiroha mu nyanja. Ayo nayo ni update navango ikomeye cyane igezweho M23 ubwo aka gace ikaba kagaruye ku munsi w'ejo. Ndimo ndagenda nihuta mbabwira utuntu tw'uduce aba barwanyi bakomeje kugenda bafata. Akandi gace ro karimo kuvugwa na gace bitango ni Gasopo, agace bitango ni Gasopo. Gasopo rero nayo yamaze gufatwa ni hano muri za Masisi. Aka gace ngo kakaba kari hafi n'ahantu bita ngo ni Kaniro werekeza imahanga. Rero ako gace nako niko ya Nyatura ya iyobowe na Justin Ndayishimiye yari maze iminsi iri kurwaniramo, ariko finally amakuru meza nuko M23 aka gace yamaze kugira ute, yamaze nako kugira ute kuba ikageramo ndetse bitanayigoye cyane, kuko rwose yasanze abasirikare bamaze kwirukanga. Imurenge rero naho M23 ndetse ifatanyije n'itwa Makanika bagize gutya bafata agace kitwa ngo ni nagace bita ngo ni Rugezi. Iyi Rugezi rero ngo ikaba ari agace kabarizwa hano muri za Minembwe, ariko ku rundi ruhande kakaba gakungahayeho amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa korota ndetse naho bita ngo ni oro cyangwa se diamant, zahabu. Urumva nyine ubwo yavuze or
urumva rwose ry'agaciro riba riremereye cyane. Aka gace ngo kari agace kari kagizwe ngo na FDL, habagamo aba FDL na wazalendo benshi cyane n'ingabo za guverinema, ariko impamvu babagamo ari ku bwinshi cyane n'ubundi bigendanye n'ubwo bukungu bwari burimo. Urumva ahantu hari ibinombe, hari ikinombe, ntabwo byoroshye habe n'akana gato rwose kuba bari kuharekura. So ngayo rero nguko uko ibintu bimeze, ngibyo uko ibintu bimeze hano. Abasore ngo bakaba bari kugenda barwana berekeza ahantu ngo ni Mirimba, ahantu itaza Mirimba ngo niho urugamba rukomereje, ngo M23 niramuka ikwemo n'aka gace ka Mirimba ngo biraza kuba biboroheye cyane, akazi baraza kuba bakoroheje. Bigendanye n'uko hano ngo ni Mirimba, ngo niho hari formation ya wazalendo ndetse donc niho ibitero byabo biri guturuka, bivuze ngo hari ikigo kinini ndetse kiri strategique. M23 ubwo yaba ibaciye intege byo ku rwego rwo hejuru. Ngayo amakuru ya update yo muri iki gicamunsi. Ubwo namwe muvuge muti tuyashimiye Eugene Official ndetse n'umuvuga n'uwayavuze ariwe Fighter umuhungu wanyu. Munkandire ku dutima mwokagira Imana n'amafaranga mwe, mugaragaze rwose ko murimo kugenda murayikinga cyangwa se mukunda ikiganiro, kuko natwe tuba twagize gutya rwose tukavuga tuti reka tubagezo ibintu bidasanzwe kandi tubizane mu bimbere, best in the best. Tugaruke rero birihuse cyane andi makuru mbona ngiye kwinjiramo kugira ngo biryohe cyane. Reka manukane na Vincent, nibwo biragenda neza. Reka manukane na Vincent rwose muri iki kiganiro, nibwo ibintu biragenda neza muri zi breaking news. Nareba bwenda ntiby'urugamba rwose, ibya politike nta wabimenya. Ese mwamenye ko uwitwa Joseph Kabila byatangiye kuvugwa ko rwose anytime mushobora kubona yamaze kujoininga M23? Uyu mugabo ibi bintu bibaye cyangwa se bitangiye kuvugwa nyuma yuko murabyibuka ko yagombaga yihigeze kuvugwa amakuru avuga ko yagiye muri Uganda, agomba guhurira muri Uganda i Kampala n'uwitwa Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila agombaga guhura na Yoweri Kaguta Museveni, agahura na Gisekedi yari yatumijwe ndetse batumizana nanga. Abagabo batatu bari batumijwe, ariko biza kurangira ikigaragara ibi bintu Gisekedi biciye amazi ntiyajyayo, ariko kutajyaho n'amakimbirane n'ibibazo yarafitanye n'uyu mugabo. Bose kwanza barabifitanye, y'abakoroneli nanga barabifitanye, yawa Yoweri Kaguta Museveni wenda si cyane ko barabifitanye, kuko nabo batangiye kujya n'abashinja kwa ngo bari kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. So ibyo rero byose abigendeho yanga kwetendinga. None niba uyu mugabo Joseph Kabila agiye wenda akaganira na ba Yoweri Kaguta Museveni, bakamubwira bati nyamara uramutse ugiye muri M23 ntacyo byaba bitwaye, uyu mugabo yamaze rwose kugira ute kwijoiningira M23 magambo, kuko biri kugenda bihwirahwiza bivugwa. Dore ko nabonye n'ibinyamakuru bisa no bikomeye rwose bidashobora kuza ngo bi breaking ikintu kiri meaningless cyangwa se kidasobanutse. Ndabona nabyo byatangiye kugenda kibivuga gusa, ariko nge ntago ndabona amakuru yuzuye. Ubwo nyine naramuka abonetse turaza kugenda tubibabwira. Wiriwe neza Vincent? Wiriwe komera cyane. Komera ndagira rero ngo hamagende ndi mu kiganiro n'ubundi nk'ibisanzwe. Urabizi muri amasaha tuba turi muri update time, hari inkuru iri gutrendinga ivuga ko Joseph Kabila yaba yamaze kwemeza ko agiye kuza Igoma. Kuza Igoma nta kindi kimuzanye, ubwo birumvikana ko ni Joseph Kabila wajya ashinjwa cyangwa se avuga kuba ngo yarafashaga M23 mu buryo bw'ibanga. Ibi bisobanuye ko naramuka ageze Igoma muri eneo za M23 cyangwa se aho iyoboye, none ntabwo araba yihishire, arabagaragaje ko akorana bya hafi cyane n'uyu mutwe wa M23. Ni iki wavuga kuri ibi bintu nyuma yuko rwose byamaze kuva ko rwose ngo agiye kuza ndetse agahita ngo anatangira gukorana na AFC M23? Iyi nkuru nanjye nk'uko bivuga nayibonye kuri X ya Perezida Joseph Kabila. Joseph Kabila ubundi usanzwe ari umusenateri, kuko iyo ari umuperezida ukava ku mwanya w'uperezida uba umusenateri ubuzima bwawe bwose.
niwe washyizeho Tshisekedi ku butegetsi afatanyije na Corneille Nangaa. Nyuma y'uko amushyizeho ntibabasha kumvikana ku byerekeranye n'imiyoborere, ariko abantu benshi bavuga yuko bari bumvikanye ko azakora manda ebyiri noneho zarangira uyu muperezida nawe akagaruka ku mwanya w'ubuperezida, ariko Tshisekedi agatangira kumwiyenzaho kugira ngo amasezerano basinyiye atazajya mu bikorwa. Karangira avuze yuko agiye kwiga muri Afurika y'Epfo, ariko ari uburyo bwo kugira ngo acike ingogi ya Tshisekedi kuko yaramumereye nabi n'umuryango we. Urabyibuka ko umwaka washize Tshisekedi akoresheje abasirikare biwe ndetse n'abapolisi bateye urugo rwa Joseph Kabila i Kinshasa. Ngero yuko hari n'inzu ye basenye we na Jean Pierre Bemba. None icyo ngicyo cy'inzu nacyo kikaza kwiyongeraho. Ibyo byarangira Tshisekedi akibasira ishyaka rye rya PPRD, umunyamabanga mukuru waryo Amani Shadari akibasirwa, agatumirwa kenshi mu bushinjacyaha bwa gisirikare ndetse n'abandi barwanashyaka bakomeye bo mw'iri shyaka bari mu nzego z'ubuyobozi. Ibi byose rero Tshisekedi yajya abikora mu by'ukuri agira ngo acine gira ishyaka. Birangiye arishinze yuko ariryo ryashinze AFM 23. Avuga yuko nta wundi umwanzi wiwe ari uwo yasimbuye ku butegetsi, ko ari nawe ufashe inyeshyamba za M23 gutuma zifata ibice bitandukanye. Urabizi yuko mu kwezi kwa kabiri ariho ubwato bwiwe bwari buvuye muri Tanzania buri muri Tanganyika, naho abashinzwe umutekano wo mu mazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batanze itegeko yuko ubwo bwato bukwiye gufatwa ngo bugemurira AFM 23 imbunda. Mu by'ukuri ibikorwa bya Joseph Kabila byaribasiwe ku buryo bugaragara, ariko bishingiye ku magambo Jean Pierre Bemba avugaga yuko nta wundi ufashe imitwe yitwaje intwaro, harimo uwo bita Mobondo ukorera i Kinshasa. Jean Pierre Bemba akaba yarashinje Joseph Kabila ko ari we uwutera inkunga kandi ari we utuma ubuza umutekano mu burasirazuba, mu majyaruguru ndetse no mu burasirazuba bwa Kinshasa. Ndetse Tshisekedi nawe agashinja Joseph Kabila ko ari we utera inkunga uyu mutwe wa AFM 23 gutuma ukomeza gufata ibice bitandukanye, ariko Joseph Kabila ntiyigeze abyemera cyangwa bihakane. Rero yatangaje ku rukuta rwe rwa X, yavuze yuko nyuma y'umwaka yavuye mu gihugu nyuma y'ibihe bidasanzwe atavuga muri politiki, ko avuye mu buhungiro, ko agarutse mu gihugu cye, ko arinjira mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Ibyatangajwe rero na Tshisekedi nyuma y'uko Joseph Kabila atangaje ibi binyuze ku muvugizi w'ishyaka ryiwe rya IDPS, yavuze yuko Joseph Kabila agarutse kugira ngo ashyire mu bikorwa umugambi wo gutenya ubutegetsi bwa Tshisekedi, ngo ko ari we washinze AFC akoresheje Corneille Nangaa. Ngo noneho Joseph Kabila nawe akaba ari umukozi wa Perezida Paul Kagame nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya IDPS yabivuze, yuko AFC ari ya Joseph Kabila akaba n'umukozi wa Kagame, ndetse ngo Kagame ari washinze M23 nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wa IDPS, nyine umunyamabanga mukuru w'ishyaka. Ariko urabizi ni muri wa mugambi wabo waterema wo gusebya u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda, kubera ko kuvuga amagambo nk'aya, kuyavuga mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi nabyo biba bifite icyo bivuze, kubera yuko urabizi ko muri M23 bavuga ko barwanira bene wabo bakorerwa igisa na Jenoside mu burasirazuba bwa Kongo, aho bene wabo bishwe urw'agashinyaguro, bagategekwa kuva mu gihugu cyabo ku ngufu batabishaka kuko batitwaga abakongomani, kandi amateka yerekana ko ari abakongomani. Ibi byose rero Joseph Kabila kuza bigaragaza imwe mu nzira y'uko kuvuga yuko ifatanyije na AFM 23 cyaba ari ikimenyetso kuba aje agahita arukira mu burasirazuba bwa Kongo, kandi uburasirazuba bwa Kongo akaba bugenzurwa n'umutwe wa M23. Nacyo ni ikimenyetso, kandi urabizi ko Joseph Kabila niwe bwa mbere agiranye amasezerano na AFM na M23 AFC itaravuka.
ariko ayo masezerano akanga kuyashyira mu bikorwa mu gihe yari ari ku butegetsi guhera 2009 kugera 2018 avuye ku butegetsi. Ibi nabyo rero byerekana yuko umwanzi muri politike nta ubaho, ko inshuti muri politike ari uwo muhuje inyungu, mu gihe batari bahuje inyungu na M23 yanze yuko bajya mu butegetsi cyangwa ngo yubahirize amasezerano bagiranye ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu 2009. Ariko ubu ngubu kubera ko umwanzi bose bafite ari Felix Tshisekedi Chirombo, urumva ko bagiye guhurira ku nyungu zimwe zo kumurwanya, akaba agiye kuza mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe M23 irushijeho kwigarurira ibice bitandukanye, kandi yaramaze no gushyiraho ubuyobozi. Ariko bikaba bivuga yuko ashobora kutaza wenyine, ko azazana na Moise Nyarugabo. Moise Nyarugabo yahoze ari umusenateri muri Kongo, akaba ari umugabo ukunda gutabariza abanyamurenge ko bitwa kandi bakitwa ubutegetsi bwa Kinshasa bugizemo uruhare. Kuba bazana rero bakaza mu burasirazuba bwa Kongo ni igikorwa cyerekana ko ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwabugeze ku iherezo. Urabizi yuko M23 yigeze ivuga ko Felix Tshisekedi yabasabye ko igihe yajya ku butegetsi bamuha abasirikare bo kumurinda kuko atiringiye abasirikare bacidiwe na Joseph Kabila. Yego. Aha rero birashoboka ko banamutera kudeta kubera ko abasirikare benshi bari mu gisirikare cyiwe nabashyizwemo na Joseph Kabila, nabarinda na Joseph Kabila, bari muri polisi, bari mu nzego z'abinjira n'abasohoka, bari mu nzego za ANR z'iperereza. Abo benshi nabaforumwe na Joseph Kabila. Rero aha kudeta irashoboka kubera ko aramutse aje abamukikiye bose bahita bahaguruka. Ariko andi makuru akavuga yuko yifuza kujya gufata Katanga kubera ko Katanga niyo avuka. Urabizi yuko Katanga yerutse gutangaza yuko ishaka kwigenga ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi ariho bazatangaza ubwigenge. None Joseph Kabila atangaje kugaruka mu gihe n'itariki itari yagera. Avuga yuko azanyura mu burasirazuba bwa Kongo akomereza mu bindi bice. Vuga yuko azakomereza Katanga no kugira ngo ubwigenge butangazwe ahari. Ikindi nuko icyo abantu bari kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga baravuga bati Joseph Kabila agarutse mu gihugu nyuma yuko yakatiye umuyobozi wungirije wa chef d'état major. Urabizi yuko yari yamukatiye burundu, Tshisekedi ageze ku butegetsi akamurekura. None aje mu gihe bya Mungu ari we uzaba ufite inshingano zo kumurinda. Ati mu by'ukuri baribaza uko bazarebana, ariko basobanukiye politiki bakavuga ko kubera ko bahuje inyungu ubu ngubu nta kurebana nabi, ko yaba ari inzira yo gufatikanya kugira ngo bagere ku mugambi wabo gurika Tshisekedi, nk'uko AFP yabivuze ko abifuza bose gufatikanya nayo mu gukura ubutegetsi bwa Kinshasa babiyungaho. Izi rero zaba ari imbaraga AFP 23 ibonye nyinshi. Urumva kubona Moise Nyarugabo, ukabona Joseph Kabila wahoze ari perezida, urumva n'abandi wababona. Yabibonye uburyo bw'amafaranga, yabibonye uburyo bw'abanyepolitike bakomeye kandi bafite icyo bavuze muri Kongo, yabibonye n'amaboko rero ari mu butegetsi bwa Kinshasa, haba mu gisirikare, haba mu gipolisi, muri societe civile ndetse n'ahandi. Ni ibintu byiza cyane. Bifite icyo bivuze muri politiki ya Kongo kandi bikomeye. Ya, twakomeza n'andi makuru wategura abakunzi ba Eugene Official. Amakuru ni menshi, urabizi yuko Wazalendo yakomeje kwihambira kuri M23 mu bice bitandukanye. Mu mugoroba yarayiteye umutwe wa M23 mu bice bya Kabamba, Kasheke, naho bita Mbiga muri Karehe. Ariko M23 igerageza gukora ibishoboka byose basubiza inyuma, kuko mwaka gace kandinga na bubuku na Ziraro Wazalendo bari baharaye baporokarama yuko banahafashe, ariko M23 iza kuhabakura. Nako byagenze muri Minembwe aho Twirwanaho yahanganye na Wazalendo, maze Wazalendo ifatanyije na Mai Mai za gutakaza abarwanyi bayo barenga 40 bishwe na Twirwaneho. Ubona ko M23 nyine ikomeza guhangana na Wazalendo mu bice bitandukanye.
ariko na wazarendo ubwayo igakomeza ikomeza gukubita wazarendo mu bice bitandukanye. Wazarendo nayo irakomeza gusubiranamo ubwayo mu bice bitandukanye, nk'aho muri Rubutu n'ubundi yongeye gusubiranamo. Rubutu iherereye mu ntara ya Maniema, ikaba yasubiranyemo ku muhanda uva Rubutu ugana Bukavu, aho Otoporokarame General Bukuyi yahanganye n'uwo bita Otoporokarame General Mando. Kugera isaha ariko ibigaragazwa bikaba bivuga yuko icyo bapfuye ari byo basahuye, kubigabana bikaba ikibazo. Bakaba barwanaga mu masaha ya saa 10 kugera mu saa 10:15 bakiri kurwana bumvikana imbunda ndetse n'intoya. Abaturage bakaba bagize ubwoba n'ibyo bice, ariko abaturage nabo batandukanye bari mu wazarendo nyine batambaye imyenda bakaba bagiye biba amaduka atandukanye ari muri bino bice, kugera naho abaturage batabaje bateye 23 aka gace bakwiye kuba igakontorora mu buryo buhoraho kugira ngo wazarendo idakomeza kutubuza umutekano. Yego urumva wazarendo haba kuba itari gusubirana mu bwayo na M23 niyoroheye. Ariko n'ubundi wagaruka muri Rubero naho ugasanga wazarendo yasubiranyemo na Nyatura barwanye, bituma imirimo ihagarara mu gace bita Kanuna. Ahangaha rero n'abamotari n'abataximeni bakorera mu iki gice bakaba bahise bavuga ko bagiye gukora imyigaragambyo uyu munsi. Bakaba barakora imyigaragambyo kubera yuko abazarendo bita bari mu iki gice biyita Fuata bakoze ubwicanyi bitwa Fatua, bakoze ubwicanyi bakica umwe mu bataximeni mu gace bita Bapere. None abataximeni bakavuga yuko M23 idakoze ibishoboka kugira ngo ikure abazarendo mu ibi bice batazongera gukora umurimo wabo w'ubutaximeni mu gihe ibibazo bitarakemuka. Urabizi yuko kano gace ka Rubero M23 yarirutse gushyiraho abayobozi kugira ngo babafashe kuyobora kino gice no gucunga umutekano. Tukiri muri Kongo n'ubundi muri diplomasi, urabizi ko hari abanyamerika 3 bari bashinzwe gutera kudeta Perezida Tshisekedi mu kwezi gushize. Tshisekedi ubundi yafashe icyemezo cyo kubarekura, avuga yuko aba bari igihano baratekera upfuko abashyize ku gihano cya burundu. Tanga n'itegeko yuko bakwiye kujya kugisoreza iwabo muri Amerika. Ku mugoroba rero nibo abinjira n'abasohoka bafatanyije n'igisirikare ndetse n'abashinjacyaha bwa gisirikare na polisi bohereje abanyamerika 3 muri Amerika kugira ngo bajye kurangirizaho igihano. Ariko bikavuga yuko ari uburyo bw'igitutu yashyizweho na Amerika, nanone yabona amasezerano arimo agirana na Amerika kugira ngo baze gucukura mu y'agaciro maze bamufashe gucunga umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Utabona ariyo mpamvu yabikoze ari ukujijisha baragira bataha. Ubundi byabaye mu gihe barekuye abantu 117 muri Beni, abari harimo abasirikare 74 ndetse n'abagore 7. Bakaba barekuwe ku mbabazi za Tshisekedi, bakaba bashyikirijwe impapuro zabo zibarekura na Somoka Kure uyobora iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyine ku gice cya Kinshasa. Akaba yabarekuye ku mugoroba rero, ariko bikavuga yuko nk'abasirikare agiye guhita basubiza ku rugamba kugira ngo bajye guhangana na M23. Tukiri ku byerekeranye na Kongo n'u Rwanda, Perezida Kagame yari yakiriye intumwa ya Amerika n'umujyanama wa Amerika muri Afurika Masad Buros. Nyuma yuko avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi kuganira na Tshisekedi, Buros akaba yatangaje ko Amerika ifitanye umubano mwiza na leta y'u Rwanda kandi ko bazakomeza no kuwugirana. Baganire ku byerekeranye n'umutekano mu karere, kandi na Amerika ishyigikiye u Rwanda kuba hashaka umutekano urambye mu karere k'ibiyaga bigari. Asobanura ko ubucuruzi ndetse n'ishoramari rya Amerika mu Rwanda ari ntayigayezwa, ari nayo mpamvu akwiye gushyigikira u Rwanda mu byerekeranye n'umutekano ndetse n'ingamba izo ari zose zafatwa. Bikaba byaje bivuguruza ibyari byatangajwe na bamwe mu bakongomani kuri social media ko u Rwanda ruhuye n'akaga kuko uwo mutegetsi aje mu Rwanda, kuko
ko aje kuvuga amagambo asa naho kidavuga ariko akaba yaberetse ko abanyamerika badatekereza nk'abakongomani kandi bo bareba ku nyungu zabo n'iki gihugu kibafitiye. Urabizi yuko u Rwanda rufite umubano mwiza na Amerika mu gihe kingana n'imyaka 60. Mu mwaka 2023 ni naho bijije mu nteko ishinga amategeko ya Amerika byerekeranye n'umunsi mukuru w'imibanire myiza hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi Amerika igakomeza guha inkunga zitandukanye mu burezi, mu gisirikare, mu buzima ndetse n'ibindi bitandukanye iha u Rwanda. Bikwereka ko u Rwanda na Amerika bibanye neza cyane. Icyerekeranye nanone n'umwuzure muri Kinshasa byakomeje gutera ibibazo, aho ejo twatangaje ko ari abantu 23 bamaze gupfa, ariko ubu ngubu barenze bageze kuri 43 nyuma y'indi mibare yatangajwe. Kandi hakaba hari abantu bagera mu 2935 badafite aho baba. Imihanda itandukanye ko yangiritse, amatasiyo y'amashanyarazi y'amazi nayo yangiritse, umujyi ukaba nta mazi ufite mw'ibi bihe. Mu by'ukuri abaturage batuye Kinshasa bakaba bari mu kaga batabaza umuhizi n'umugenzi ko bagakwiye kureba icyo bafashwa kugira ngo babashe kubona iby'ibanze by'ingenzi. Ikindi nuko muri Kenya naho ni ntabwo twavuga amakuru tutavuze ko bafite aho bahuriye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwahoze ari visi perezida wa Kenya Rigathi Gachagua yashinje William Ruto ko ubutegetsi bwe bwagiranye amasezerano yabwirwa n'umutwe wa M23 wo gucukura amabuye y'agaciro ndetse no kuyacuruza. Ariko akaba yashinje Ruto ibinyuma y'uko akuwe mu nshingano kubera ko bananiranywe no kumvikana na mugenzi we Ruto. Akaba yafashe gahunda yo kumushinja ibi, ariko Ruto akaba atari yagira icyo bivugaho cyangwa president ya Kenya. Tukaba dutegereje kureba icyo bivugaho. Twaruta yuko n'ubundi AFP yavukiye mu kino gihugu cya Kenya, akaba ari nacyo ashingira avuga yuko M23 yagiranye amasezerano na Dr. William Ruto. Ariko tukibaza impamvu atabivuze mu gihe yari akiri ku butegetsi cyangwa byamagane, ugasanga byose byihishwemo n'inyungu za politiki. Muri Afurika tuyisoreze mu Rwanda, aho u Rwanda rwafashe icyemezo ko Minisiteri y'Uburezi y'u Rwanda yandikiye ishuri ry'Ababiligi, baribwira yuko guhera mu kwezi kwa 9 ishuri ritemerewe gukomeza gukora ibikorwa byabo bigendeye ku nteganyanyigisho z'Ububiligi. Niba bashaka gukomeza gukora bakwiye kugendana ku nteganyanyigisho z'u Rwanda, banashingiye ku cyemezo cy'uko u Rwanda ndetse n'ubwami bw'Ububiligi baciye umubano haba ubigendanye n'iterambere ndetse no na diplomasi. Yego. Ibi byose byaturutse ko ku byerekeranye n'uburyo igihugu cy'Ububiligi cyitwara mu gushinja u Rwanda ibibera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibindi byinshi bishingiye no ku mateka. Numva rero twasoreza hano makuru twakomeza kuyategura. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze. Nguko rero rwose twari turi mu marekuru mu karere k'ibiyaga bigari, gusa ni naho rero tugiye gusoreza ikiganiro. Andi makuru rero tukaba turi buze kuyabagezaho amasaha ari imbere. Mukomeze rwose munogerwe na gahunda zacu, turabakunda cyane. Abantu rero mutakanze subscribe ndetse ngo munakande no kunzogera, munyarutse mukandeho kugira ngo uriko dushyizo inkuru cyangwa se ikiganiro muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera mu kiganiro. Hanyuma kandi kubabikoze like ndetse na share ntimuze kubyibagirwa, rwose ibintu bigende neza gatanu kuri kagenzi kako. Turabashimiye cyane, mwakoze kubana natwe, igicamunsi cyiza kuri mwese. Ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo
z'imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'i Burayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Inama zibafasha kwirinda no kwivuza kandi tunazibasangiza ku muyoboro wa YouTube Mico Myiza TV.